Abembe bom, abembe bom, abembe bom. Abembe bom, Debbie, oh. Abembe bom, Debbie, oh. Abembe bom, Debbie, oh. Abembe bom, abembe sebe bom, pa. Ewuja, abene nya bom. Uko bi dan so wusia adwadifo no. Eni kokwakwafo no. Omudi ni so epa Akufo Addo. Say Akufo Addo ye sorry. Nana, ye very very sorry. Omo epa Akufo Addo achew. Efre say omo fa ne Akufo Addo mfa omo bone enche wo mu say omo etuti a na ban NPP despite all the things Akufo Addo did for them. Memo nchiri mu no akire wadwen amame. Ewo comment section. Aha yi Penyah Block Media. Meso ase ani di mu. Oba like video no other put subscribe button and be click the notification icon for latest update and be chira wadwen de amame. Ewo comment section. So baso no share for enya bi ahwe. So you know, the NDC government were able to convince these market women and the cocoa farmers, they say, Omoba, they will make their lives better. And NPP is killing them. They should vote for them to come to their rescue. They will come and rescue them from the hands of the NPP. NPP has become cankered on their development. They should vote for them. When they come, they will rescue them. Give them a refreshing life. Mama bibia ye toti nomi e dia ma wo mu. E ma etomu tiri we omo tuma e this hoping say and this government eba adwade for the friend Women Development Bank eba. Women Empowerment Bank was a development bank or the eba. I am my adwade for akwaji loan e wo ho no mo. Kokwa for say to kokko ma akwa 65 to 70 million ama wo mu. Ama nyina to akwa for tiri ene ye ma adwade for omu tiri ka say dem ma bo be yefo oh, ebe to niema bibia be yese but nyamia nim nukure nie adwadifo nkyere say bank ni besi ne omu ho se de asokra abofo mo hanum se besi bank bi adwadifo bitu akwaje obosi a wo ho no na afa ni biam so no omu niema abu omu ni obi ama ne nto omu niema abu su se tam but omu ni obi ama ne nto na kokwakuafo se shi omu bo se beto back 65 million no Edward Madeja from 65 million above 25 million. From 65 million no above say now you better cocoa back 25 million. Now you know the NDC is making some kind of defenses be as I cocoa ne there a world market price and that's what here 80 common sense we should understand a whole lot of issue. Mama find calculation be 2022 and Russia is striking Ukraine. Russia is striking Ukraine 2022 no. It poses a serious threat on the world economy. Emma, especially petrol. Petrol cost so well to the point that petrol equal through $140 per barrel in 2022. And in 2022, Ghana higher record the highest petrol price per liter. Equal through 18, almost 19. And now super FX, no, that is diesel, no, and now 19 to 20 cedis. That was 2022. A cost what I say because Russia hit Ukraine no we as obia suru etu amanya hodo na almost supply crude oil no Brent crude near that no na obia twentwen ne was it poses a serious threat on the world economy. Ema bibia giguye that time no na ndisi for say Akufo Addo amemu no enye wabon ana petrol bo cost for ya enenam 20 cedi but na Ghana nkwan affect the whole world. 2024 not fuel per barrel earning $110 to $120 per barrel. But as I speak to you now, 2026, that same fuel, petrol per barrel, I bet through $55. $55. It is all Jackie world market here. Now, no, per liter, and $0.6, that is, and 60 cents to 80 cents. It is 60 cents, cry. All the time, 11. Yes, 60 pesos. Amount for mine. So per liter, 60 pesos. Ghana ha petrol, you say. Yeah, the crowd there airboard in the world market. Just a price in the world market there and yepe. What I say? I just say yeah, turn a hand. Any world market there and yepe. Yeah, the airboard in the world market. World market at 6.6. Aqua could do 8.8, but Ghana then 10 equal 11.
It just said the board in the world market there. And you know, petrol fuel prices ever from no. And this is what you find when you're the woman auto is forcing. Auto is, but when tell me idea na Ghana ya, I'm a fuel go over from. Body. Ghana ha you two petrol ya kofa neba ya produce your money ya kofa ba e jade a won produce no mem na kofa furu bi man so ba no body na wo ya e na wo dey sure say bo na ba from the body ba koko de sebe o ma hunu say e world market price so 80 ba fuel de omu kan kire Ghana from yen say fuel price at the world market is what from $120 in 2020 in 2024 from $120 per barrel in 2024 to $55 in 2026. It's what more than 70%. It's what almost 70, reduced by almost 70%. And yes, but ended for edging one winam. And then the omude cocoa bond there, omude mafia afford. There was I don't know Kobe dance again for we don't so there be a mistake. Omo colored TV. Either quite black and white. It now no. Omudi ni so Akufo Addo the Akufo Addo enfo mbo ni nche wo mu se nenso waka kire ekomu no omanti ase na omkwachi entro ediye esne no kre we ni sima dwadefo no eka nana do wo buo eni o nana wo buo ni woni Dr. Bawumia mo buo ni mahama ebe dada akuafo se nyankopɔ ye na dum na akuafo tu aba ni bumbum de mana obeti kokoo ni mu 70 plus ankodi nansa ana mahama de kakra bi betu wo mu ani ye ka ho asama se wo se pe kokoo na te so ama se na nado wate kokoo no so 11 million na akuafo na nado buo ni o na nado buo metu abiabo mu nie meka tsira mo se mahama woye mahama dada na wanya mahama fofo ene motimi ama na dada mo ene moto aba ni say pum 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 na mo di ama no ngwa wieye me se ka akuafo nko na nka ne ye 7 December na nka mo nkoto aba 2020 na nka mo to aba ma Dr. Bawumia be ma wo bre ne ho ate say mo mpe wo didi wo gina akuafo ho mo si da bi ana so fo se wo ye Kristo ni wo ye kramoni ene mama so fo pause ma dwena makoto aba na mama hama mo kwa wo de mafoso me se akuafo de mo so ni mo wiya na mahama dia ya mo me aye me de papa me ma me ka ho bi aye me de Akufo Addo aya kromfo kogo se nkoto ni 60 million ane enti akiafo aya na aya to aba man no edi kwa so to kogo 31 million edi Muhammad na se wabo kobru edi ma me se ba ma nei me bedu anim da kwa ba bia ma ampatie no enkran e won ke straight ma me ho de kwa wa o me ma me ne fra o sei ya fra ni aba wa na o mi adoma aba me wonya me ba chira be chem kwana me wa eti Muhammad kogo wa tiso eti ma body nja no me se this time me kwa ho me ko na Muhammad ma me ka fra ni body guide for no wa ma bo mi ma me ka fra na Muhammad ye wa ya asem Muhammad ya wa no wa bom so wa chaga na fo ma me na kokko no ndu kuru do en fiese ni me ni kuru adro kokko en fia dia sanum nie ei ababia no abo te kokko so ha wa ma ba ni ko fo ba ya te so wa abrochi mam ho otoy wa toy wa ante so wa ma ba ni ko fo ba ya te so wa abrochi mam ho Akufo Addo no wa no so wa ante so wa toy na da dia ti da de ya te so auti bi what is what wa to ko bo so di duma o ma ye sika ye nya sika bi mahama mo ga ja sam so ya krom ma me kafra na se adia mahama ya ni ma me kafra Mami kafra mami bie mami bie kafra mami bie sawa shada ba so wasa ba be ye mi ganja ma bo me se ma oba no sikoko be to de sei wa ganja so be to mi aduosia ase na ndum kura da so ti mi kura anton wa ti mi anton ne na sisi afra de buton musika musaka ya sika afra achi ni bia ma to koko abi abodi e what the million ana to so million no so kwa antini what di antua edi se musika bra monsankan
Who got that sorry? I saw a satiko. Oh, Mammy Kafra, Mampani, and you want to watch them new. Yes, sir, about Naomi. What's what in the crowd and feared your son? The what in his room? Kafra. Yanwe. You was of what it is. 50 cities. Yeah. Are you? See you have a Enum. Nanuma Guasia. Oh, 1 man penny. Mammy Kafra, dear. Nana don't Dr. Bawumia, and then you ray, Obana makes you. Nana doctor, message Yamubium, me mamma happy Valentine. Nana, Unuma pa, we had the 2 1 say Ghana for a few set to know. Wama feel set at top of all. Yeah, Nana, one New York, no why ye be. Ya more New York, one doctor. Nana, why ye be do? Na equia for me pesa me busa mo sample pressure do no ma fairy. Monyina mo for pressure do no. Na mahama se me nka nkira mo se de amuhu ni nyina ye nketewa afi no de akase ne de brem. Enti monyina mo for pressure yi aduro ni pa. Ena me se 2024 ye campaign wo ko mo na so go so mi chini ya mo se monkwa mahama se be ma sister plus for what some ko hey no be a me NDC ya wo matuma minimum minimum ye me ma me da so ye NDC minimum nkofo no wo mo no ne wo mo katsere ma wo mo de beka enso wo mo ntimi nya hu ma wo kwaya wo de mafaso na mo mesra mo se mo nyene mo na mo fa place adoni ye na 2028 obi ahu amasa na matimi de ato aba no ama Dr. Bawumia NDC sankofo we wo mo nwomre de wo tenso ade de enso nya hu asade ene oye wo say dollar de te so de awo na wate so na kokoo na wate so ne de rusi aburo kire ene yate so braba yi wano na chese dollar ne nyo na ate so mo so na mabobo tai ene ate dollar fi mo chinchim ma no mo de amode abela Ghana fo mo chira na me de men mama de ene be kwadi na ho what te na maso yan to de to me chira ye yan tiase akaya te na maso de san kwa won to be to de ma ye they say they are sacred they no pa the bad trade dem agwasai 5 cities na mato na kwa 5 yan ka de ni bra sampa na ye ka no man computer stock all no man no matete so for Augustin obianko to bi yati koko so up 2,587 cedis hey na koko na that 3,527 so wow I'm so much koko so you be no na mabadwom pa fitia no pa na chese 1 cedi kura mi nyae yesem be pe no se woton ya yento min ko mi nwie so be mame 20 cedi bia to aduane adia minia misraw ene fitia no pa me baaye yento me hwe na me behwe so be nya 20 cedi bia mama to aduane adi na kina nyame ya atoma me ba ne ato me nsama na me de abrɛw wo ne baaye ensaka ya to aka ba aka mara hwe me nu amai hwe mpa bo ahini school entare ba go cry yin mama ene se ma patwe he amada ye o yes na se ene se enye dia ene ne ko France mu no mfa enna osika na sister je no abodua da me ma wanu isi enura me frɛ me ma me sante me sraw se wo to ya 20 kokoo no sa ban ya to no akali dia o ma me kakra nto adwen wo se probo so me miensa aban ya to kokoo no so onchi o muka mo ne kura mu beska dia to anu agiane ne sisa wa kura wo mu nya bi ei ene wa de asem ni hwe January any February na adani June July ei ene ne abedi June July ebe ye dan ei wo to ye nto wo mo so akuafo so e wa akurase so ye nto kokoo ne ye twa wo ka na se we di pa de ne ye ka ne hwe ni ene ne ye sraw ye wura mama ye bibi fa ho wate na akuafo ne ye de twa wo ka ye be dwuma ye nto na ke be fa na nanu bi wo akurase ama o ma se ne ye sika so a eno so kokoo no wo to a wo tuaka ene ne ye bibi fa ho pa tuaka akuafo ne ka mama wo se wate $10 so a adenti ne kokoo akuafo wakoto wo hia ni bi ade na wo se wo nchia ne ka mu aisim empene mama chia akuafo ne ko
But you was say cocoa prices now and ra you need to jam say na Mahamayad me kwere me die mu kese ko 1,000 makua for say musu na nado wanye ba wan kashe eti bi de mi adwini mi nyansam de ko 1,000 ka na 500 ka enke ye na ka buaku afo who say way back obeka say mu refuse memory je see a won kai eti we no o kire mo say de o kan ne no ase aye no mo refi eti mo nko sankofa na na Akufo Addo mo mfe ne daga na fo mo mfe ne kro ebe ha mpapa ebe ha mi pa ma mo mfe ne da me de metimi aka no mama mo hu hye mo besuma niwa why akua koko ne yate so no ya do bi budam ye nko ye ne kotogo akoton ne ye de kwa mo ye mema mo ye mo nyina kwanu mo nchi yen sa de ti de koko kotogo akoton ye metimi aka no yes I was today yes akua for maboka koko no matisi ni de so mo nye obi yesu if you say koko no begu so forms so better adru agbase e de say akua for mo nyina yesu obi yesu say koko da fe de yawu e de ye hia se ne yesu saka me say no na adwumi da ho na ase BBC me say say na covid kra ni wona aban timi ntua kokko akua fo kai na de ma ne ye nwanwan se kokko no kra de gwade ye koton de akwaji sika aba eno bo na aban timi ntua ka na ne ka teacher for fire service police soldier for ni ade na mo adwuma no emfasika bia amra aban mo se ye adwuma no mo nko gisi mo ye sika adwuma bia dem bia gisa aban na ekope sika de ba betua san crofo ka police teachers military ne nkro ne ba immigration ne nkro ne ba immigration for kwade say amoji sika kakra bra aban na court for so jeje kakra na apart from omu no obi aka bia anyi sika bia amra aban so kebeda aban etimi atua amaka because koko na ye kita ade ekoton ni agisika na ban na aye nwensin yidi ha ne ka bayire pa covid bye wate na yesu na yanke besu kwan a jomama ne nkofo de nam so no omama ye hu se kuafo yesu ni mfaso se ka mo dwene ho a enka de omo ye no mo nye se nanado adaroma oba wa bo kuafo pa hwe nesa wa ya mayen de adua hwe ekwan a wo de kuafo afaso wo twa ye kokko kura ya de asimo wo twa no wo twa wi a omakua nisika wane ka bi oma 10 million nti o twa kokko gu a o twa ka na wasan madwumayefo abeye kokko no mu adwuma man adua bode na bode no wi a aban fa and this is for adadafo John mama ene ne nkrofo o me adadafo me yo hin na mtina me kasai ma ye kokko fo me konfi aduenu me pese me ma John mama ne nkrofo nti asese kwan am de kuafo faso nyesa akwan na so am de faso de na do abeya man no sa omo ntimi entoa so a omo man si ho efise ebra na do man 31 million no na kokko no na 13 million on na do no na betu ndi ko 13 million na 4.5 or so na bibisa and obetu ndi ko 13 million and na daru ma ohunu se akuafo ye bre hwe mijina hai la sai December ya nkam yawu anya bibi o ye adwuma ye me ko hospital doctor ka shem se da adwuma wo ye no e dosun dodo e bi se sika ni ho a e di adwuma no papa e ba wa boya ma sabi o yetimi nya bi e de fa ba de fo e mom ye adwuma ma yen and this for abaji o man abedada yen se o mo di kokko 60 million 65 million ama won a omo de omo nim ndc for me de minimum ndc for say omo ya trofo omo ye bi pen abi bia on ba kokko akuafo mu bebu ye kwase a enti me de me madwin ye me say de omo ye emwa but nipa no bi wo mo madwin mo wa na jo mama ne nkofo ba bedada no omo abana
ya 31 million na do de mai kwa no ene ya teso om si adwen no sabio kakra bia na ewura de om di Ghana fo nyina atem ka de om pe de achen om wa kwasa ba bio Ghana fo akobutu amom na de em yansa ya akuafo no me sem mo ya ma adwen na ho ya ma ya adwen mu na ho pa na da ndozo so obi ba no klase kan kwa no de ma wa na owura se awose bio who said you sit here ni asan sekan eni niema man se Ghana akuafo no niema bebre wo hono a ya komo a me ka se mo ebedi be se busu mienu komensa wan hwe a nipa be wo Ghana aranya de keto a akuafo na mo ka se 1 million anya 1 million no anya akuafo nyina na don fa amedua ka jo se akuafo a e okomo no ye ka ko be se be 50,000 ya bro na o fro so hanuma me de o fro plantation hanuma ye nkonko dru kwa no obehunu nti ya de ya kan say jo mama wani randi abe say omo mfa isi kama omo resign ye ntimi no mo nya adwuma ade omo ye na enye jo mama ne nkrofo say won timi ne nkrofo ne nkasa omo resign na akuafo ye ho to ye jo omo ye na mo ye kra Thank you. Over. Ubi sa chere wadwen amame e wo comment section. Ayi Penyah Media.